أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. labati emmeha ahun agol men me miskitu ga komme homa duwe gere magur namada foga silsila ko kuriya megendani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis furtoge macca ali alwala kuriya genda darustake egoto meha agol men kuriya megendani sahih bukhari not al jami' sahih imam bukhari rahimahullahu jama ko rabba fawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfutan himene fay sharaha kurmuge kulas take awu men wete dia re wa kadakka fawani kitabul iman kamuge bage Imam Bukhari rahimahullah ke nawafawa bab qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam ala khams. Islam din bina wegem wani faskame ge machus. Agu me wani iman kama behe gotung wah kadakka ahlu sunna wal jamaatu ge aqida ki iman kama ki ginawe madwa ichiki. Eves mi ge iman kan abadu fm warega evwaraka nunna heukantawge sabun mihage iman terikan mative wargadawegen dane adi nubakan kamuge sabun nota ghafil kama heukantataka durheliumuge sabun enage iman terikan badikasho mundan ekamuge macha dalil qura bay basfurta Imam Bukhari rahimahullah mi babuga gennawa fawe agu me bani kuma saraka dan nawalaf iman kamaki ei hame kani hitugo onne chenu iman kamaki hame kani dulung bunelu me vesnu iman kamaki hituga ekashalu maka akuga dulung iqraru maka akuga adi enage amal takung ekang teduko kashor pura kame gotuga onnan jen devana babe gotuga Imam Bukhari rahimahullah gennawaf mewani babu du'aukum imanukum jebame unge du'a ki jebame unge iman kam mitunuga murada ki Allah subhanahu wa ta'ala algumen du'a ko ilaha barosa wa ilahu gadwatan algumen kuddam wa wareng ay agol men iman kam gatere himene kam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ko rawafa ad-du'a huwa al-ibada du'a ay alukamaki haqiqatuga alukamge maqsadaki Allah subhanahu wa ta'ala hadotan agol men kuddam we agol men ge nikametikan agol men ge himmacha genes gane ila hadotuga agol men اعتراف إله سبحانه وتعالى هذا تقول مناجاة دنو مي حديث قا إمام بخاري رحمه الله ذكر قرباف مبني حدثنا عبيد الله بن موسى ودانوي قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان روا قربي نتخبر قربي عن إكرمة بن خالد كبان عن ابن عمر رضي الله عنهما غفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ني إمام بخاري riwayat mi riwayat Imam Muslim gennawa fawe Imam Muslim ge riwayatu ga hajju ge kuriya Ramadan moge roda gennawa fan
ena imam bukhari rahimahullah ekade fano ge tartib kurevum mi riwayat ge macha bura wadagen ekade fano roda ge kuriyan hajju gennawa tartib kurwafan bunil islam ala khams islam kam binawegen bani faskamege macha shargun kurire dannawa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam efadan vidalu malgon men nabar fasehe adadu deniganna shahadati alla ilaha illa allah allah manu haquqatuga alukum bebe hen ilaha kunwa kamang hikiyuma wa anna muhammadar rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ki allah ga rasulu kama hikiyuma wa iqamis salah namadu qaim kurma wa ita'iz zakat adi zakat dinuma wal hajj adi hajjuma wa sawmi ramadan mahuga rodifme kurawon denne fadan imam bukhari ge riwayatu ge tartiba kimi imam muslim gennawa fa riwayatu ga itur tankole inde ei mihe sual kureviye ibn umar abdullah ibn umar kane fano jihad wada nogannawani kiwegen to enote jihad wada gannam vi nun to ehinduga e jawab devwa ekade fano vidalawiye buni al islam ala khams rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi islam kam binawegen bani faska megge machashe e faskanto ge terega jihad ge wahaka zikur kurvigen nuwe jihad ki islam dinuge mativeri alukonto ge tereng alukame e namas islam dinuge rukunto ge tereng rukunen nu bima ibn umar radhiyallahu anhuma e bayan kurvani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanda aluwa dakwa fawa gotang islam kam note islam dim binawegen bani mi fasuru kunuge machaka abdullah ibn umar agome barak ginan adwa bekale hakikatuga sahabi bekanunge terem bay bekanunge namfurta ki agomenna bay faro gotaka bes aduniwe bekanun kamuga vedan adi anabba bekaluna ki waran nadiru halate gagumenna aduiwe namfurta kamuga vegen gosfa wani enamas abdullah ibn umar fada bebe kanunge namfurta ki gina gagumenna adu iwe namfurta ke mi hamagamus shakkenne e sahabi bekalege khassa kamen hurmuge sawbun agumenna e bekalege namfulu eha ginan agumenna faritawa waran aduiwe gosfa miwani khasa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun ilmu algul menna hame naqul ko devve bekalunge namfurta ki ei mashhur ko nota gina algul menna adu ivene namfurta ke abdullah ibn umar algul men kuri rega umar gafana begotum waka takafan furtama hadis ge sahabi bekalunga teren rawi gotuga mi hadis ke rawi ki sahabi bekalunga teren abdullah ibn umar gafanu ge dari kalung abdullah quraish wanhage bekale tuppulu sahabi bekalunga terega arahun nabi mashhur bekal riwayat nge asfa gotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kama gen funuta gaagandaka devana haru abdullah ibn umar ufame wadagen nabi bunave gotun ekade fanu islam be wada gennebi ekade fanu ga bappa fula ekuga nabi kamun hawana aharu ero ekade fanu umur fulaki emme hataru aharu umur fulun emme hataru aharu ga bappa fula ekuga islam be wada gennebi ekade fanu ge kunya ki abu abdurrahman awndo kuri rega war tafsil ko kunya ge maksada adi mafhuma begotum waka dakafwan sahabi bekalum warabbona ahamiyat kan debwa fa ummat ke salaf fer ilum ber bekalum ahamiyat kan debwa fa we e bekalum ge dardari kaluna debwa nam furta ki khassa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshad furta ka eggotan allah subhanahu wa taala ge ismu furta ka gulwagen alun kamuge gotuga abdullah gen nan kyuvu khassa kon abdullah abdurrahman adi egitur nabi bekalunna rasul bekalunge nam furtakun nan devwa fawe komme kasa ibn umar not abdullah ibn umar ge dari kalunge terega abdurrahman
himeni wada gannawati egota nandevvigen wani Abdullah ibn Umar ekale gfanuge ukhten ei Hafsa bint Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ambikambalu agun menge lobati ma kamana kuna wadane fadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kama gen funuta devana aharuge terega Abdullah ge fanu ufambe wadagen fawani embima hijra nabi kam ge hawana aharuge islam wadagen fikam wana ma ekele fanu ko murfulun ei hataru aharu muta hataru na aharu ekele ge fanu duniyega hunnevi gag gandaka addi hang aharu wande Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahare wadagen viruga Abdullah bin Umar ge umur fulaki 21 aharu ehmbima daade zuwan bekale gotuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya puluga ekale fanu uluwa fani ekale fana manaki Abdullah bin Umar de ambikambano tibbevi adi eduswaraki gina hanguramtake kuravi jihad kuravi alunge gotuga mihun gengulunu dosware kamuga wati ekere fano hataru anghem bekambadako alunge gotuga ballawagen gengulu wikan enge Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Umar sola darikalum devvevi ege terega bara firihen darikalunna adi hataru anghen darikambalun himenigin be Abdullah bin Umar mashhur wadagen fawa emme muhimmu daira ki shakke vesne gotuga ekade fanuge ilum verika on kurin denne fadan algun menna ebe kadege namful sahabi be kalunge tereng gina gina iwen emme bodo sawbaki ebe kadege ilum verika riwayagen asfawe Abdullah bin Umar riwa kurabwa fawe dehas hasateka tiris hadis takuraro wa gotega Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum emme kalifon himene wada gannawani hadis ilmuga sahabi be kalunge tereng emme ginan hadis riwa kuravi hebbe kalunge terega hadis emme ginan riwa kuravi hebbe kalunge terega dehas hasateka tiris hadis ekalifano riwa kurabwa fa ege tereng Imam Bukhari ya Imam Muslim ittifaqum manaki debe kalum was riwa kurabwa fawa riwayat to gadadaki sateka fastolas ashe debe kalum ittifaqum Imam Bukhari ya Muslim ittifaqun nirwa fa Imam Bukhari ekani manaki Imam Muslim himeni wada nugannawa gotuga riwa kurabwa fawe gaggadakan addiha eng hadis Imam Bukhari ekani Imam Muslim riwa kurabwa fawe Imam Bukhari riwa kurabwi riwayat nula ekade fanu ekani gaggandakan ettiris riwaya Imam Malik widalwani timammenge terega Zaid bin Thabit fawga Zaid bin Thabit ko ka gunmen dakka fawane wahiga wahaka dekewunu yuruga Zaid bin Thabit radiyallahu anha ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wahi liwuma khasa kurefawa sahabi bekanunge tere mashhur bekale ehmege Imam Malik rahimahullah widalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekanunge tere Zaid bin Thabit fawga den timammenge terega ilumeri kamuga emme bodu bekale gotuga belefa onnani Abdullah bin Umar ekade fanu fastolas ahar wanden timammenna ilmu gannawa devumuga hunnevi manaki misto kunnan ilmu gannawa devwan fastolas ahar wanden hunnevi shakke besne ekade fanu ahar wada gennevi ruga addiya hang aharu kamawwanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade fana waki wada gennevi rekawis aharu kulkamawwanama gaggandaka fastolas ha ahar wanden ekade fanu duniyega hunnevi ehuriha duwahaki misto kunna ilmu gannawa devumuga ekaleege faano hunnevi dostake khassakum ekaleege faanaki makkage miskituga makkaga misakunna hadis ilmu gannawa devumuga umur fulo heda korevi bekal
riwaayat asfawa gotun Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ki aadiya khilafu aduweri zahidu es bekale hame kani ilumeri bekale nun hame kani hadis riwa kurbi bekale nun hadis ay gotan amal kurbi ehem wegen riwaayat asfawa sahabi bekalunge tereng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata emme boda taba wada gannawa bekale gotuga wada ganfawani Abdullah ibn Umar kam ekale gafanu aadiya khilafa kommehen tabawa nujhe amal kuran nujhe tantano gaves ekale gafanu egotan amal kurawaf misalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daturfulu matiga wada gannawa eruga gahegge dasuga madu kurawwa fawakan ekale gafana ngi wada gannawa fiya ekale gafan dature kurawwa kamwanama ega hegge daruga madu kurawwa fununiya wade nogannawa hame gota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daturfuluga uluwa eruga kodakam hajata wada gatuma ekale gafanu ishinde wada gannawa tanegga etanin ei egota ekale gafanu ishinde wada gannawa tanekka ege wada ganfa wakama wanama ekale gafanu hajata nekkamuga vies ishinde wada gannawa kama adi riwaayatකින් asfawe ekale gafanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhar wada gannama fawga ekale gafanu ge sawari ga Madina ge magutoga gina ginen datur kurwa uluwa Madina ge magutoga burujassawa ekale gafanu ekama suwal kurevunima ekale gafanu widalwani ummid kurwa me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge jamal koluge fa bihun tanegga timange jamaluge fa bihuma nikam ballawa lobeta khunne ebe kalun evara mashhurwe nanghinga makkama matiwrikan libigen diyei sawbakanu lennu kakuto hitan arani kakuto ummidu qurani kakuto visnani timage sawari ge nota tima sawaru enna jamaluge muggan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawaru wadagen uluvvi ekalekfanu ge jamal koluge mugganda ettanegga bihun ei ufadekkamuga sharafekkamuga hidumattaka egutan Madina ge terega burujassawanekam ehnama e muradikan ekade gafanu ge farapulun fenigin di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata tabai wada gatumuga mi dalgon men hama handan kollam muhimmu kamen Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ge namfulu agon men handan kura eruga agon men nakiha warakatto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata tabai beni ekade gafanu kommehen algolmen tabawan nujihi kankamuga bes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ehawar tabawa wada gannam gende viruga algolmen nak kommehen tabawa Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur kurabba fawa kankamuga bes algolmen kiha warakatto farwa koda kurani mi hama algolmen ge tereng algondo es himene gotuga algolmen ge amil nafsa sual kollum muhimmu kam riwayat ge aswa ibn Hazm arihum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi be kalunge tereng emme ginan ilmu neruvi be kalunge terega Umar ge fana ekere ge fanu ge dari kalung Abdullah ibn Umar adi ge fana adi Aisha ge fana agun menge makamana ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'uda ibn Abbas Abdullah ibn Abbas Zaid ibn Thabit himene wada ganna mi habbe kalun naki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun emme gina riwayat nirwa fawa mashhur be kalun ibn Hazm widalu wani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi be kalun tere min komme be kalaka be gotun fafutake jama kuram masake kofi mihka fafutake ves jama kuraweha ebe kalunge riwayat gina wegembe riwayat gas fawa eh riwayat ga Abu Daud
nafiu gari hon nafiu ki lobeta khunne awon menna amu gotegga abdullah ibn umar ge gina riwayat adu iveni nafiu ge farapo nafiu ki ei abdullah ibn umar ge maula alek gotuga hunne vibekale ehnas ballawa engeto abdullah ibn umar ge alek ge gotuga hunne vi nafiu vevada gennevi islami ummatuge tabi bekanun kore emme bodti ilum weringe tere alege gotuga hunne virugoves ei hagigatuga ilum weri aluveri zahidu bekalunna ekuga komme maqamegga wan jehunas adam ge dariya not insana libigen dane maikama sharaf em nafiu ge farapulun riwa qurba fa abu daud ibn umar vidalawiye rasulullah sallallahu alaihi wasallam eddok hadis koreviye ekade fanuge miski koluge doru kolakan ishara kura masjidun nabawige doru kolakan ishara kurwa hadis koreviye law tarakna hadha albab lin nisa anghem bekamalun taka mi doru kolu timmen du kollam binonte manake anghem bekamalun wade nikume umattaka mi doru kolu du kollam binonto ehen hadis korevuma fawgaves anghem bekambalun wade nikume nule wagutawga miisakum wade nikume ule ekamako duwa hakus eduha fawga abdullah ibn umar edor kolun wade nikume wade nugannave rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamekani irshade gotuga efadan hadis qurwa fa wati abdullah ibn umar ge alwarikamuge gina wahakato tereng evwahake ki imam bukhari riwa qurwa fawa khabare ekade gafanuge arihum manike abdullah ibn umar ge arihum vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge duwaswaruga mistakum ekade gafanuge arihuga ebami hunna huofenuga fenna kankamuge wahaka kiyade munde anu kuri duha ko dannawa fawane rasulullah sallallahu alaihi wasallam adafulaki komme regi fatis namaz fahuga namaz korevitanga madu korevu mistakunnagen komme bekada ko sahabi bekalunge terenge bekada ka feniwadagen nevi hufen fuleg gawaha ka ekade fanu ariuga vidalwa mun gendawa adike fan suwalios korwa bay faru bekalunna evs bekada ko hufen fuleg dekewadagen nevin toy denge bekada ka feniwadagen ne hufen fuleg gawaha ka vidalwa mun gendawa ekade fanu vidalwani timan ummid korwamun diyame timanneya hufen feneto timan kale fan abdullah ibn umar eru timan kale fana ki kaven no korwa zuwan tuppul bekada kime awahar fulapwani miski koluge mane rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski koluga masjidun nabawi ga tibbevi ahlus suffa ge bekalun take ei ilma alukamataka husu wadagen tibbe bekalun take ege terega abu hurairah radhiyallahu anhu fada bekalun himeni wada gannawa e bekalun awahar fulapwani miskituge e farategga adi e bekalun naki dirilumuge hem masakataka nikume wada nugen kuriha ogutega rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun ilmu ekkuro mattaka tibbevi bekalun take hem rasulullah sallallahu alaihi wasallam duwasurga timan kale fon awahar fulapwani miski koluge erre ku timan awahar fuluga onnawani ko de malaike bekadako wada gannawafi adi de bekalun timange appuluga hippawage wada gannawafi narakage kariya ehiduga fenigen diyei e naraka warugadeya andamun datane maniki warugada andawalen he bodu biya alifan ende andawale gotuga etan andamun datiye timan kale fana fenwada genneviye etanga bay mihun andamun dati ei timan kale fanu danna mihunne mani denewada gannawa bay mihun etanun andamun dati dekewada gennevime den timan dua kuramun diyame a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar naraka mila salamek ko devande allah godotun rakkaterika man edeme narakage nubakamu nota narakan salamek ko devuma ehinduga ebe kanunga arihan ehem malaike bekadako wadagen vidaluwi kadege fanan e narakage kula nota hunu deke wadagan non jehe wada nugannawa den timan kale fan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge e majlis ga bodit sahabi bekalunge majlis ga ufemuluge wahaka vidaluwa keri wada noge tuppudu kamu timan kadege faanuge ukhtu Hafsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambikambalu Umar ge faanuge dari kambalu agumenge makamana kurin agun ishara kolli fadan ekamanaya kiyade bafi induga ekamana wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya timan kadege faanuge hofem fuluge wahaka kiyade bafi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraviye نعم الرجل عبد الله لو كان نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي الليل اما هيو بيكلي كمغا عبد الله غفانو ودا غنوانته ريلو كم قربانا ಸಾಲಿಮ್ ವಿದಾಳುವನಿ ಸಾಲಿಮಕ್ಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ಗೆ ದರಿಕಲು ಸಾಲಿಮ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ವಿದಾಳುವನಿ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ifadang hadis kuraw mafahuga den ikalifan awahara wada ganna wanden duwa hakwes reganduge alukan duunu kurawwe reganduga awahar ful lappani waram madunne gina ogut heda kurawwani re alukan kurawunge emen tawus bun kaisan vidalwani timan nudekeme Abdullah bin Umar avure alukan kurevun riviti bekale khassa kon namadu alukan ada kuravwa eruga evure riviti kon namadu kuravwa adi ekadega faanuge moonu fula attila fula fampulu kibule sida kurevuma farwa tele wada gannawa lobe dakhunne algonmen namaduge saftaka balala eruga namadu qura mihunna balala eruga misifa algonmen tereng hama waran nufene dannawanchen niha qiblen huttunu kamuga yes enage deettila ufulala eruga qible sida kolla mihum waran madu enage aatila bahattala eruga qible sida wa gota ingilta bahattala mihum waran madu gina mihun tibetan fennani defarata mihin katiko qible faatil sida kollumaki ahamiyat kon dewe kamennu en ufulala erugawes warak kudakun ufulala mihunna en evves ahamiyat ko meddiru men nati ufulala mihun fenigendani hakikatuga namaduga komme harakataki lobete akhunne mativeri fum manataken himene alukame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehembe hadis korvani sallu kama raaitumuni usalli timan kalefa namaz korvani kon tebekalun dekewada genne gote tebekon namaz korvash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfanu hataru maqamigga attila ufulla wa fa namaduga e haram ban takbir kiya hindugaya adi rukuwa wada gannawa hindugaya rukun tedo wada gannawa hindugaya adi furatama attahiyat fawtimma rakota tedo wada gannawa hinduga en komme halategga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gfanuge attilage bandu qible sida qurava mi ekade gfan iktidaamu goton Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma farwatere wada gannamo gendawa fawa kankamuge terega himene kame nafi gari hun riwayagin aswa ekade gfanuge re alukama behe goton ekade gfanu komme rekala gotakan aade fuluga ekade gfanu re alukamuga qaime hunnawamon as timan kale gfana manaki nafiya suwal kurawwe nafiye harudam wejhiye e manaki fatisumge kuda irukole kuri agun men ammuko harukan tedun ekashigen wa wagutu ei gaagandaka fatisumuge hama bagadiyen haru kuri nota fastoro sorakan ay kiyawa irukam sahabi bekalum bayan kurawwa fani den timan nuneke dennewima ekade gfan anikka namaz kurawum fattave
anekka suwal kurve nafi harudam vejjitoy timan noneke dennewima anekkas namaz kurve egota wadagen harudam vejjito suwal kurve mon as emme fon timan kale faanu ade he dennewima den ishinde wadagen ekale faanu istighfar kurve mon gendawe fatis vejjo madande man yafogaves adi awharful laponi kinu ekale faanu ishinde wadagen innawa istighfar kurve mon gendawa fawe ane hayran kurwa khabaraki hama nafiuge arihun asfawa khabare awun men kitemme wagute benum wane abdullah ibn umar ge sirata begotum wa kadakanya he namas komme swaraka awun men hama awun men ge iman terikan itur kollu mattaka awun men ge mi hadis ge rawiya begotum mi wa kadakkalani imam nafi vidalwani nuata abdullah ibn umar ge maula nafi vidalwani evves kame dimawege algun men henne nun geto faharigga hajate dimawege isha namadu jamaatuga ada nukuravijjeregga isha namadu jamaatuga ada nukuravijjeregga ekalege faanu den ere fatis wejjo maddan den qiyamuga hunnawe manake re alukamuga fatis wejjo maddan den hunnawe ei ben ilumurin vidaluwa gotum isha namaduge jamaatuge maikkan hasil nukurawuni mehen namas ebekalum farwa kuda kama kunnu hama gamus ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge matiwari tarbiyatu ehen namas faharigga dimawa udurakun jamaatuga baari wada nugennonu kamuga wies den ereng ekiga ekkon hela hunnawa riyalukun ada kurawai isha namadu jamaatuga libi wada nugenne witi waragina wahakatna algon kurin denne fadan ebekalunna behegotun algon me dakkan hunnan zahidu bekale imam nafi riwa kurwa fawe abdullah ibn umar ekale gfana ilmu ge majistawga gina adegge fasa hushele mundiya ei dariwarunge tereng tanawasmi hunnota tantanuge amirunna walinge gotuga tibbawa bekalum fonuwa ehi gotuga ehennamas ammu gotegga ekelege faanu innewi majisakun tedu wade nogannawa e huriha ecce bassawa fununiya ekele faana ki zahidu kam bodu bekale e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurwa fa mi basfur ekele faan riwa qurwa fani kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil tiba duniya ga washi abba faan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurwa ni kun fi dunya ka annaka gharib tiba duniya ga washe birati se gotuga aw abir sabil nuata maguhurus qurami he gotuga duniya dahiwet no mattaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfana devi irshada gulige ekale gfana vidalwani tiba fatis kofiya nuata henduna timaya baddal wajjiya hawiru wanden duniya guradana kama ummidun qurash hawiru wanden duniya gurajje kama wana ma fatiha hame tiba duniya guradana kama ummidun qurash ekadege faanu egutuge matiga ekage faanu ga hayapudu heda kurawwa mundiyatan fennani ekadege faanu enha havvore gina alum miniwan kurawwi kaman aspawe enha havvore gina insanun alunge gotuga wanikun allah taka miniwan kurawwa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fa wani mihaku allah ge wajuful adagin alaku miniwan koffi kama vanama e alage komme gunawanaka emihage gunawanen allah subhanahu wa taala narake mutti kurabba emme alaku miniwan kula mihage huriha gunawane narake mutti kurabban kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbani enha havuragina insanun alunge gotuga wani ko miniwan kurabba adi khasa gotegga fa kurave abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ekadege faanu kirit qur'anu ga allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba miwa lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mi ayatan amal kuravu muga evaru devana bekale ninha wara amal kurabba allah ta'ala mi angawni lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tebami hunnan hewkan hasilen nukurevene tebami hun lobi kura etchakum heda kofu madande
amko agumenna fennan heda kura miha sadaqa kura iruga atuga honne emme kude ecce tima emme beenun nuwa ecce du kolle veto balani ehna mas Allah subhanahu wa taala wahi kurabani tiyabami hunnan hiukan hasilu wani tiyabami hun emme lobi kura ecce Allah taka heda kokgen emme ge riwabegen asfawe ekade fan ballawagen nevi jariyae rumaytha kiya be kambale ekambelege riveti kama shabba kamattaka ekade gufanu lobi korevi ehennamas mihaku mi aye kiyawa vidalwa ado ಈ ವಡಾಗೆನ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಅಂಗವಾ ಫಾವಾ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಹೇವಕಲ್ ನಿಬುಮೆನ್ ನೆತೆ ತಿಯಬಾಮಿ ಲೋಬಿ ಕೊಫಿ ಎಚ್ಚುಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೌಗ ಹೇದ ಕೊಫು ಮದ್ದಾಂದೆನ್ ಮಿ ಅಂಗವಾ ಫಾವಾ ಎಂಗೋ ಮಟ್ಟಕ ಎ ಜಾರಿಯಾ ಮಿನಿವಂ ಕುರವಿ ಎಗೋತಂ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಅಳುವರಿ ಕಮ ಜಾಹಿದು ಕಮ್ಗ ಒಳೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಳಕು ಎಕಲೆ ಫಾನ ಬಲ್ಲವಾಗೆನ್ ಫಾವಾ ಮಿ ಕಮ್ಗ ಅವಿಯಸ್ ಮಿನಿವಂ ಕುರವ ಮುಂ ಗೆಂದವಾ ಫಾವಾ ಕಮಂ ಆಸ್ಫಾಯ್ misalake ekelefa namadu kurawwaniko ekelefanuge fahappuduga emihun as namadu kuram fashafiya alunge gotuga ekelefanu genguluwa mihun miniwan kurawwa Allah hattaka efaratege hagguga eba mihun alukan kuri faratuge hagguga kommegas awun kon denne fada warak gina wahaka ebure kele fana be gotun ogomen dakka kama wanya ennamas awaha kolo kurukollumo gotun algondo hama adia khilaf mashhur te be fon ado sawa hadisa eka jehilu mafoga algondo wa ko nimmalani riwawegen asfawe ekade gfano edduwa ko wada gennebi sahara ge terega wada gennomuga ekade gfana ಬದ್ದಲುವಿ ಅಳು ಕುಜ್ಜೆ ಬಕರಿ ಹುಯ್ಯಪ್ಪ ಉಳೆ ಕುಜ್ಜೆ ಎ ಕುಜ್ಜಾಯ ಎಕರೆ ಫಾನು ಗೋವಾಲೆವಿ ಎಕರೆ ಫಾನುಗೆ ಸುಫುರಾಗ ಕೆವುಮ ಔಮ ಏದುಗ ಏನ ದನ್ನವಣಿ ತಿಮಣ್ಣ ರೋದೆ ಏದುಗ ಅಬ್ದಾಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಣಿ ಮಿಯಂ ಹೂಣುಗದ ದುವಹುಗ ಸಹರಾಗೆ ತೆರೆಗ ಅತಿಹಾ ಬುರ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಉಳೆ ಮುಂಬೆಸ್ ರೋದೆ ಹಿಫನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಏನ ದನ್ನವಣಿ ತಿಮನ್ನ ಮಿ ತಯ್ಯಾರುವಣಿ ಮಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಕರುಹಿಕ್ಕುಮುಂ ಮಾದಮ ಕಿಯಾಮೆದ್ದೂಗೆ ಕರುಹಿಕ್ಕುಮುಂ ಅರಾಗತುಮಶೆ ಏನಗ ಅಳುವರಿಕಮ ಜಾಹಿದುಕಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ದಲೀಲು ಕುರ ವಾಹಕೆಂ ಏನ ದೆನ್ನೆವೀಮೆ ಕಲೇಫಾನು ವಿದಾಳುವಣಿ ತಿಮಂ ಅಗುದೇನಮೆ ತಿತನುಂ ಬಕರಿಯೆ ತಿಮನ್ಯ ವಿಕ್ಕಾಶ ಎಹೆಂದುಗ ಎ ಅಳುಕುಜ್ಜ ದನ್ನವಣಿ ಮಿ ತಿಮಂಗೆ ಎಚ್ಚಿಸೆ ನೂನೆ ತಿಮನ್ನೇಕ ನುವಿಕ್ಕೇನೆ ಎಹೆಂದುಗ ಅಬ್ಬಾಗೆ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಣಿ ತಿಮನ್ಯ ವಿಕ್ಕಾಫ ಬಿ ಬಕರಿ ಕತ್ಲಾಗಿನ್ ಏಗೆ ಮಹುಂ ತಿಬಾ ರೋದವಿಲ್ಲಂ ವೆಸ್ ದೇನಮೆ ವೆರಿಮಿ ಹ್ಯಾ ದನ್ನವಾಶೆ ಮಿನಿಕಾ ಎಚ್ಚಂ ಆಸ್ ಏತಿ ಕಾಲಿಯೆ ಏರೋ එකන් හමජුනේ නොන් හයිය මීහා ගොබ්බෙලු මට්ටක එහෙදුග ඒ සුවානා නුවත ඒ අලොකුජ්ජා මච්ච ඉංගිලි උෆලාලමුන් බුණමුන් දියේ අයින අල්ලාහ් අල්ලාහ් කොබාහෙද එගොතන් එකන් කොන් නිම්මාද විදාන එකම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කොබාහෙ ඉලාහ් බල්ලව වඩගෙන් වාන්නුන් තොය එහෙදුග ඉබ්නු උමර් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් කීරිත් කුරවමු එකලේග ෆානෝ ebas takurar kurawam gendevi aina Allah qubahi ippulo genno mattaka e alukujjage muraqaba not Allah anga biruet kam bodu kam mattaka kommekas ekade gefan emburi wadagen madina wade wadagen e alukujjaya adi alukujja balahatan gengulunu bakari tabballavagen Allah hattaka ekujja miniwanko adi ekujjaya e bakarita hadiya kurev radiyallahu anhum wa ardahum komme kasanguge wa kolo tankole digwesje kanneng Abdullah ibn Umar abe goto enam sango denne fadan waragina wa kalgon me dakkan hunnane kalega faanaki gina dostakegga mistakunna ilmu gannawa devon uluvi aluveri zahidu bekale duniyawi kankama duru bekalen algondu gawa ko nimmalamon dannawalam in hadisa ki riwayatgen asfawa asarigga asfawe Abdullah ibn Umar
adi Mus'ab bin Zubaira, Abdullah bin Zubaira, Urwa bin Zubaira hataru bekalun tibbevi tanegga Urwa vidaluviye timanna ummid kurani timanne ki bodu ilmeri zuam bekalun ka layruga la umruga kura ummitoge wahake bekel ko ne bekel kam mi vidalwani Urwa vidaluviye timanna ummid kurani bodu ilmeri ka vash timanne kare misukun ngene ilmu ngenu mattaka Abdullah vidaluviye timanna beenumani khalifa kame Abdullah bin Zubair Mus'ab bin Az-Zubair vidaluviye timam beenumani Irauge verikame adi timam beenumani Husainuge faanuge darikambalunna kaaveni ballawa gannawash adi Tolhatuge faanuge darikambalun Aisha aves kaaveni ballawa gannawash Abdullah bin Umara suwal kuravune kaleg faanu konkama katto ediwada gannato ummeedu kuravani vidaluviye timam kaleg faanu ummeedu kuravani Allah subhanahu wa ta'ala timam kaleg faanuge faafusum komme zuwan kujjukus ummitakin onnan duniyega ennamas ekaleeg faanu ikhiyaru kurevi mulin ehen kame ehma mi asar riwa kurev rawi vidalwani timange delulun dushime urwa ekaleeg faanu bodu ilmweri kamugawe mi istakun ekaleeg faanu gari hun edurwa mundiye Abdullah bin Zubaira khilafatu libeda genneviye tibe faadu aswan Abdullah bin Zubaira khilafatu libeda gennevika hame gota Mus'ab Irauge verikam besli boda genneviye adi Husainuge faanuge darikambalunna manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaafa darikanun Husainuge faanuge darikambalunna kaaveni ballawa genneviye hame gota Talhatuge faanuge darikambalun Aisha aves kaaveni ballawa genneviye baki oti Abdullah bin Umar ge edi wada gennume Allah subhanahu wa ta'ala ekaleeg faanuge ummidu furiyama ko devwawanete node devwawashi komme gas ekaleeg faanu awahare wada gennevi Hajjaj bin Yusuf ge makarweri aniyayakum agundwani Hajjaj bin Yusuf ge wahake bes komme sarkan ali alwalaf ene ki islami verikama walinge tereng nuba nulafa jabbaru mihe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekaleeg faanu haya puluga ena faaluwana kamge khabaru kurawwa fawa mihe eta sahabi bekalunne ena qatulu koffawe adi taabi bekalunge terem bodeti eta bekalunne enage addasun salamen nuwi shahidu wadagen fawe mihra kankama hore Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Hajjaja idikola waragina wahaka dakkawa haddawa tiwe ekaleeg faanu Umar fuluge fahokoluga ekaleeg faanu lofam bekoleg gotuga hunnamaniko Abdullah bin Umar lofam bekoleg gotuga hunnamaniko ekaleeg faanuge ariha mihe ko funuwa ekaleeg faanuge fampula tire jessevi e tira vihalafa mekaleeg faanu e alas kanfuluga onnamaniko Hajjaj ekaleeg faanuge ariha ziyare kuri ko suwal kuri ekaleeg faana tiya kan jessi kaaku hije ekefan enge wada gannawa ei Hajjajuga rewmekka hem vidalwani timan kaleg faanu qatul mikuri timan kaleg faanu ga fampula tiru jehuman emihakan amur kuri mihay esabun Hajjaj abbas kashor wegen dia Abdullah ge faanu ekan enge wada gen kan e onnevi e alas kan fuluga ekaleg faanu awahar wada gen nevi umur fulun awul kurin denne fadan addiha hang aharuga hijran haddiya timwanaharu duak Allah subhanahu wa ta'ala agulmen e matiweri sahabi ge siratun ibra libigan nandanna adi ekaleeg faanu e iktidawi waran iktida noonu kamuga wisma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata iktidawan lobi qura bay kamuga agulmen lavwa ekama tawfiq devvum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.